Oza mwetilasa ana ukisidwa. Muna mwizikira kuti. Zimene adapita kumakhusi. Ndipo nyamata wakunayi ndiso anachita kuti ukisidwa. Kuchani? Ife tikagwira pebula chimene simapa kazazi bwana yeye. Kunayi? Ndikukuuza mbale wanga. Sikuna kwenda kuteni? Iya, kunayi ni ku Yerusalemu kumeneko. Ndiye zimenezo mafuta kuzamuna kuti Yesu anakumana ni nyamata nacho kunayi. Eya. Atamwalira. Eya. Anthu kumapita kumanda. Eya. Ndiye Yesu anamuza kuna kuti kaimani. Anthu achaima. Ali ndifuna nyamata amene auke. Ndipo anaukadi. Ndiye munazo wabanza Yesu. Za Yesu timatengera mpepo. Kwa ino. Utali mzumana amize kwatu. Jima panga zenizeni. Ine sima pempera mwa Chinyengo. Ine ndo pempera weniwe. Pakuli kusanga. Tia nditukutia hii antu wa Miami. Antu mukutalikira? Antu wa Miami. Mukutalikira? Musanifusa mafunga ngina simu zabo kati. Ziro mnabwera kwatu mapanga modani. Musabe chidodo simadodo matanifusa. Ziro mnabwera kwatu mapanga modani. Iye lelo kwacha? Amatia? Ziro mnabwera kwatu mapanga modani. Kaya kalifusoro. Zuro. Opempera yake ndinu. Mene nakonera nimo. Azana wana Chinyengo sana kuuzeni. Ndipo ziro anabwera kwatu. Anabwera kwatu gaiwa wanga mpunga wanga na aphikinda. Iyo. Aya. Zoze. Yaji male. Ndanga panga nipanga pachi. Dango panga nipanga pamsani chedose ntama ngiro nikaphikira na kujusa. Ya tukambirana abone je. Simudusa. Ya mpunga Amanje. Napanga zaidi. Ina. Ni bwana madi ziwa bino bwana kujini ndani. Upima tu. Uyapima. Fakati ndani ndapesa ndama zanga. Sasa ndanga. Amana mlindama ngani? Amana. Fasta mama. Imanilo. Amana mlindama ngani? Mlindama pata program. Mlindama pata program. Ilani bani ndama. Sasa ndamnanda safanya funa ndama yanga. Amana. Hapo sisi fendi da mwini. Amana. Hadi mwini. 5000. Nikani site. 5000 panga. Nungu la dauja kizungu da pasi. Tati kumiji. Tati kumiji. Sizabela kwanu ofuta hiyo. Ndatenga mlinichina